بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Mauli mga kekasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namu hatiranan, eri na isab kami gumanap simpangadjian di mabay, hiatud namu maun pahadarat sing kamu, ingkalam sim maha suci maha tinggi. Demikian hiatud namu maun pahadarat sing kamu, in hadis sinjunjungan taniu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pangadjian taniu bunga simpag iman, dalta masih kita niwa pangadjian bunga simpag iman antara sim murid iwan sing guru niya. Haruman ini ganapan namu na isabyadto mga anak apo, impangadjian nyadto, kawaun taniu ringaparman sinallahu subhanahu wa ta'ala, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Salam kasilasanamu pamanga kakasinamu mayu masuuk amin si Masaud salta mataudin luluunan nila sumaud simpang Hindu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Daya sabyad to, yari pagpahati sin Allah subhanahu wa ta'ala hiatud na maun kaniyo, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Piyabaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, malugay na impabaita,
Dahil nga panagnaan nabi, pahinapusan nabi. Iban rasun, amo na injunjungan taniyo alayhi salatu wassalam, naraak sinallahu subhanahu wa ta'ala hinapusan. Magbayta ka to taniyo, sinuno tuuding karayawan dia dunya. Aula na tuud. Uno insadyahun na to dia dunya. Dahun taniyo. Pahadarat simaha sut simaha tinggi. Na mga tuan, mga anak ka po, yari na isa binhinduan si guru pamurid. Pahatisin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatan niyo. Bang magpaingat, pukaunin pikilan. Pukaunin akal. Ukagunin jantung. Pataallukun. Pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nayari tuan, mga anak ka po, impabayta sin Allah ta'ala kato taniw hay napusan. Impabayta kato taniw sa bunnal tuod. Aun ka kasisintuhan. Aun ka kasisin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya. Taniw mga anak ka po. Kakasi si maha sut si maha tinggi. Maita niya kakasihan. Sabab, maingat kasihun iban lasahun. Maita niya pakakasihan. Sabab imbiutang sintuhan dun kanila. Mahal ga de nga katan, mahal ga. Wala nila piyataalluk, pawayhal ga. Nagawa piyataalluk nila, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Alladhina amanu, ingkakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala, amo na yung mga bariman. Maita sila kialasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala sabab in pinakamahal nga biutang mon kaniya. Balikan taniyo, wala niya piyataalluk, pakabayaan sin napsu niya, pakabayaan sin syahwat niya, pakabayaan sin sila manusia, sumagawa piyataalluk nin jantung niya. Piyataalluk nin akal niya, piyataalluk nin pikilan niya, madtu sadya pakabayaan sin Allah Ta'ala. Hinda siyan, alladzina amanu. Aming mga sila, matan bariman. Saan yung mga anak po? Nauno sila yan palman sin Allah Ta'ala, bagay ko, awliya Allah, bagay sin Tuhan kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magkagunahan kita niyo bakay. Magkagunahan kita niyo kakasi aw kumasikato taniyo. Haway puhungon kato. Wayray sa puhungon nila kato. Na bang naawon. Impagkasiban pagbagay. Hantara sinipon iban sintagipon. Way puhungon sintuhan kato. Sagawa kita inaon puhungon ta kaniya. Na apabila kiyatay kuranin yadto, in nagbagay kita niyo tawihan tao, di na kita niyo magproblema.
Magbakay rumini pagkonsum. Bukon na bakay. Maglasa rumini pagkonsum. Bukon na maglasa. Maita. Aon piuhong sin ng lasa. Aon da piuhong sin liasa. Aon da piuhong sin namakay. Aon da isa piuhong sin biyakay. Ala inna awliya Allah. Pangannal kamu marayaw. Mangannal kita niyo marayaw, mga tuan. Wala na sususay manu siya bawaw sing gumibya sing kasusahan na masanatu ini. Simbiya na hay ni Vanus rijiki biya na hay ni Vanus karayawan. Iya nughara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita. Paman si mahasut si mahatinggi. Wa inna kasiran minan nas. Sa bunal tuud ing kamatauran. Kamatauran tuan. Sa bunal tuud. Ing kamatauran si manusia an ayatina. Tungod pa ayat namu, tungod pa sara, biyayta namu, piara namu maun kanila, manual sing kabuhi nila. Lagapilun, piyapahil-pahil nila. Aon nakaligap kanila. Tani yung mga tuwan. Imbar iman di maligap. Tiyatan tunin dunya bukun paghulaan. Tiyatan tunia kaya kakad niya bukunin dunya pagmain-mainan. Bukun bang aw nagmain-main dia dunya way akad niya. Di siya makada kamatauran. Di da siya makada katiu-tiuan. Nahisyo nin iagaran niya. Iniagaran niya tunggal. Tayo niyo mga tuan. Mga nakapo na mo, mangannal kita niyo marayaw. Bang kita niyo lamod da kahabiyata sintuhan. Ala inna awliya Allah. Kabaitan kita niyo ahong bagay sintuhan. Bang bagay na sintuhan kalasahan niya na. Bang kalasahan na sintuhan tawangon niya na. Bang tiawang na sintuhan gapian niya na hakatan pakaradyaan day nga dunya sambil paadlaw akhirat. Kagunahan na tuyad do mga anak apo. Di tuudi kapag lagi indeng hatao patao. Hakuti ka wala duning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di tuudi kapag tawangin ng hatao patao. Hakuti ka wala doon. In manual kabayaan sin Allah ta'ala. Naghinang kaniya. Na hisiyum bagay sin Allah ta'ala yan. La khawpun alayhim. Way kabugaan nila, way piyagbubuga-buga nila, insusungon di makabuga. Wala hum yahjanun. Iwanintay kuran nila, way rakabimbangan nila. Turayan tuan, bang natubiak na namun, bang natubiak ba analyson, kita-kitaun, yari pahadunya, kiugdan na sing kasusahan. Ang paingkasi sin Allah Ta'ala, wang siya kiugdan sing kasusahan, hangin sa dalimaway. Bang siya kiugdan sing problema, hangin sadya.
Sabab aw ni paghalulay. La khawfun alayhim. Way kabugaan nila sinsusungon. Amo ni adlaw kiyaman. Amo ni adlaw akhirat. May taway kabugaan nila sabab ang bagay nila, ang malasakan nila, ang tumawang kanila hisiw. Ahadun ahad. Mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yakhluqu ma yasha. Nagpapanjari silangit iwan lupa. Iwan singkatan. Magbaya-baya siya singkabayaan niya. Kita niyo. La khawfun alayhim. Wala hum yahjanun. Taniyo mga nakapo. Mangannal kita niyo marayaw. Wala tuod kita niyo pia pag-agama sintuhan sinagama ini ang pakitan niyo magkasusahan, ang pakitan niyo magproblema. Bukon. Ma jala alaykum fid-din min haraj. Wala nagpapanjarin Allah Ta'ala kato agama ini amin kasigpitan kita niyo. Mahusay na akal na ito magpikil. Mahusay na tayo na ito magniyat. Mahusay na ginawawaran na ito himiwalway. Yuridullahu bikumul yusra. Kabayaan kato tanyo sintuhan. Mahayang. Bukun halawm kasigpit yan. Bukun halawm kasusahan. Kuno kita ni humayang, bang miarad kita ni haatulan kabayaan sintuhan. Mana kapo. Atulan sintaw ibang tawang niya iarad masanyang. Lari aulana, bang iarad sintao in atulan kabayaan sin Allah Ta'ala. Sabab naghindo hatta utuhan. Nawang kaumiyan to pa original atulan. Ayaw pari lumuhay, ayaw pari sumanyangin asal da maluhay wan si masanyang. Bangkat mamangkat ting kasanyang. Sarawa apabila intaw naghinang sing kabayaan niya. Na laung sintao kagibahan niya naghinang na siya, inhinang niya, panday pupud. Mapanday siya sa napupud ni nakal niya, napupud ni pikilan niya. Ima na sin napupud, wayroon karayawan na kawa niya, larak ingkatan pakaradyaan niya. Tanyo mga anak po. Yadto yung bagay sin Allah Ta'ala. Di niya pasusahon di adunya, di niya pahanggaon di adunya, way kasusahan, way kahanggawan. Aula na. Hadlaw akhirat. May tayad do. Alladhina amanu. Amoy mga sila mata ng pag-iman. Wala nila kiyangiin jantong nila. Wala nila kiyangiin akal nila. Wala nila kiyangiin pikilan nila. Saka nangato sila marayaw. Tuhan nila hisaytan iblis. Hisaytan iblis banta. Di mo kakitaan, ikaw yung kikita. Sa bangkaw na wakay sintuhan. Bangkaw kialasahan sintuhan. Misan di muri kakitani na tumo. Samantara ako tika. Kalasahan kau sin Allah Ta'ala.
Walwang muri pasikunin sanjata mo, kugdan sadya. Maita sanjata ring hatuhaning kay mo. Nawang sanjata ring kay mo, nakaiyan nintaw, mag-aso sadya lang na rin pagkugdanan. Na. So, in shaitan jin, mabuwa kayo. In shaitan mano siya, mabuwa na kayo mo. Maita, yaon kayo mo in original sanjata. Yaon kayo mo in original kabubukaan. Way makaato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yung tagdapo silang itiman lupa. Siya yung magbabaya-baya. Malik yaumiddin. Sindun niya, siya na. Hinadlaw susungon, siya na. Na. Allazina amanu. Aming mga sila. Kugdanin pamarat saya nila pa Allah Ta'ala. Mga anak po, pakugdanon na to, yung pamarat saya na to patuan. Amod tinalta dakula. Amod tinatawangan dakula. Amod tinikasan niyang kato tanirya dunya. Bukunin masan niyang mataudsin. Kita na to na. Oo, namunad to sa lawang kasusahan da. Sa imatan masanyang amun tao mataudsin yaon kanya inatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tani mo mga anak po. Alladhina amanu wa kanu yattakun. Amun mga sila beriman. Salta. Hindi matu kanila, innaon doon kanila, tapil sin pag-iman nila, yattakun. Ayat yattakun sa taod-taod. Bangkog danin takwa, janji sin Allah Ta'ala, di kau kasigpitan. Di kau magproblema na sa kalituan, nagproblema ng tao. Manunjukin takwa mo, kung takwa kabayaan sin takwan, takwa kabayaan mo. Palman si mahasud si mahatinggi, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Hisiw-siw sadya, usog na ka, babae na ka. Kimugda ng pagtakwa niya, pagmabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, janji sintuhan, ingganti ko kaniya. Wayroon kugdanan niya kwahunitan. Hiig ko rin kaniyang kasigpitan, gantian ko sin kaluhayan. Hiig ko rin ka na yung problema, gantian ko sin kakuyaran. Yubashiruhum rabbuhum. Ayan tuan. Na. Wa kanu yattakun. In ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iwan simyakad kaniya, hawa na nawa na siya, kulluhum taqiyun. Ingkatan sila yadto beriman, ingkatan isab sila yadto, nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana fi hayatihi taqiyan kana lillahi waliya. Siyo-siyo na sadya. Usog na ka, babae na ka, hakabuhi niya,
nagparat siya marayaw, nagmabuwa siya pamarayaw, hakatulan kabayaan sintuhan, hasalakan kabayaan si mahasut si mahatinggi. Kana lillahi waliya. Siyanan intao. Ganarul patuhan. Maita siya na hinang ganarul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyullah, kakasisiya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab impiyarasin Tuhan maun kaniya, wala niya kiyangi, wala niya liarak, wala niya piyahil-pahil, sa kawa iyayaran niya pamarayaw. Ito mga tuhaning kabtangan si mga sila, faman kana fi hayatihi taqiyan kana lillahi waliya. Namura-murahan mga tuan. Hipanghinduaan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sang kita niuri na bagayon sinisiw-siw tao. Bilyon tao, sang kita niuri na yadto. Take aside na to na to. Harang mayan, intagda po silang itiwan lupa. Mahinang nato bakay. Dahil di hadunya sambil padlaw akhirat. Habay-habay rakula mga tuwan. Bukunin habay-habay rakula aming pagpakayon na yan. Sammal na siya yan. Hindi magkasammal. Bangin atay mo. Piyalay hala mo pamarayaw. Bangin akal mo. Piyalay hala mo pamarayaw. Bang in pikilan mo. Piyataalok mo intuyad to. Pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sintuhan. Lahumul busra fil hayatid dunya. In sila yan, aung kakuyaran. Pula-pula mo tuan. In ama, iwan sin ina, bang dumatungin anak niya rin at tulakan. Di niya kaingatan, bangunin dayaw simparasahan niya. Di niya ka na naman nagtitindog siya. Di niya ka na naman nagpapanaw siya. Singkuyag. Yan, kuyag, kita sadya si maasin anak. Labi rin dito yung kuyag sinallahu ta'ala haipon ni. Aming kuyaganin ang maiwan sin inahanak na yaddo, pila bulan doon ka ni astulanda. Yalaw nari na makadsimpikilan ko. Tani mga tuwan. Na, laumul busra fil hayatid dunya. Aun kanila kakuyagan diha dunya. Tamo mga tuwan, naunoy kakuyagan yan diha dunya. Uno to din kakuyagan yan diha diha dunya yan. Nayari mga tuwan. Dahil nga mga kakuyagan diha dunya, aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil nga mga kakuyagan diha dunya, hawaktu. Sung na siya manay kuday diha dunya, imbagay sintuhan yan, ingkialasahan sintuhan yan, aun da akun malaikat maun kaniya. Malaikatur rahmah. Hari pagkaon sinambuk malaikat, inyawalihan niya ring hajasad niya, in malaikatur rahmah, da akun sintuhan magpakuyag kaniya. Alla takhapu wala tahzanu. Inibaita kaniya ay ikaw mabuka. Sinsukulungon mo.
ay rakaw mahanggaw, magkasusahan sintay kuran mo. Nauno, kuyag kaw sindatungan malam ko. Bukisan na mo mon kay mo insusungon mo. Kita nga mga tuan. Sababin ikaw kakasikaw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yan. Amad to mga tuan sa at ipakita kaniya. Paitaan siya, ay ikaw mabuga. La takhafu wa la tahzanu, ay ikaw mahanggaw, sintay kuran mo. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kuyag kaw sinsulga. Nagmain-main na yung katandi adunya. Naganyaya na yung katandi adunya. Nagdul na sing kabayaan nila. Ini kaw runda kaw hamanu wala atulan cara sinallahu ta'ala. Bihaun kuyag kaw. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tamu yan na nakapo. Nah, yung kuyag sintaw bihaon. Sa kuyag magbalus. Kuyag magkapasaw. Ganapan tanyo sing kuyag original. Nagkapasaw rin kuyag sing kaywanan. Nagkapasaw rin la sa sing kaywanan. Dua adlaw ra, 2 bulan daway na isang. Sabab wala niya na isab na kawa impersonal interest niya yung kabayaan niya. Kaya sabiad to, bang aun bakay, bang way sigay. Turayan tuan. Diyan to man jari mga anak kapo, diyan to. Hikarwa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi ibadan. Yughbituhumul anbiya wa syuhada. Qila man hum ya Rasulullah? La'allana nuhibbuhum. Qala qaumun tahabbu fillah min ghairi amwalin wala ansab. Wujuhuhum nurun ala manabira min nur. La yakhafuna ija khafan nas. ولا يهجنون إذا حزن الناس ثم تلا هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sabda sinjunjungan tanu alayhi salatu wassalam, aunday nga mga ipon sintuhan, nagibadat sila hasalakan kabayaan sintuhan. Yagad nila in manual pag-ibadat kabayaan sin Tuhan. Wala nila liamuran sing kabayaan nila. Kabayaan sadya si Mahasuci. Yung kabayaan nila, kiubul nila nabuhi. Dito'y kapaglagi. Na, hinda siyo yan. Yughbituhumul anbiya wa syuhada. Nakalawin dayaw. Day nga kanabihan, ibang mga syuhada. Kiublaan ng mga sahabat. Qila ya Rasulallah, man hum? Hinda siyo yan, nakalawin na yan. Nakataas na sila ring harwayaon. Manhum ya Rasulullah? Baitaan kamu, supaya kami makaagad, supaya malasanam, supaya kami makaurul kanila. Nababoy kagunahan sin dunya ini. Bang di makada kabayaan sin Tuhan. Magmain-main sadya, magkalalangukan sadya, magpatauran sadya, sa wala nakapataud sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaumun tahabbu pillah. Mga sila yadto amin nakatayim babaw ring harwa tumpukan. Manusia. Biya dakan. Tahabbu pillah. Naglasa sila hakabayaan sin Allah. Min ghairi amwal. Bukunin sabab naglasa sila. Sabab mataudjin sinya unliasan niya. Biya sinji matuha masana to inilalag sintawin mataudjin lasahun. Bukun lasahun kal na sintuhan. Sa liasan niya kal na sinsin. Kaumun tahabbu pillahi min ghairi amwal. Sabi niya, bang siya timaud insin niya, piangandulan siya sintuhan. Napi siya sintuhan piangandulan. Ampay ni Karun, iwan si miyakad ka niya, laong niya, nang kanin itimaw din sin ko, iniingat ko, pikilan ko. Nahu, unsaw pa, na hinagpapanjari ka niya, hinagdihil sim pangatud niya, hinagpapanjari sim pikilan niya, hisiw. Nanaka po. Na, inisturi Karun, tiun sin lupa. Piagtakabul niya. Inianug hara kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, hinagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung mga sila yan, kaumun tahabbu pillah min ghairi amwal. Mga manusia, mga mahadjana, naglasa sila, kalna diak sila sin Allah Ta'ala, bukun insyawab piaglasahan nila, mataudsin sinyaun insyaway. Diri hilanda sin Allah Ta'ala pakanya rijiki. Intaw yan haraan sin Allah Ta'ala rijiki, bang siya roon nakabayaan sin Tuhan, lialag niya rayan bang hindas yung tagdapo. Hindas yung tagsuko, sabab aun suku niya, aun suku sin Tuhan. Kaun niya sadya yung suku niya, lawakun niya yung suku sin Tuhan, bang hindas yung namayan. Amuan in tao gaggilan. Amuan in tao ganarul. Amuan in tao kalasahan sin Allah Ta'ala, wang nayad tunaakan. Na, adapunin ini, tahabbu pillah. Naglasa sila, sababing paglasara akan sin Tuhan. Min ghairi amwalin wala ansab. Bukong kalna sin ay tak mataon. Bukong da kalna sin gulalan. Kampung niya, panubo niya, tindong bukong. Sa naraak sadya sila, naglasa yakad nila. Wujuhuhum nurun ala manabira min nur. Impamayuhan nila masahaya riya dunya. Di magpanakiring bayho. Di magpanakiring pangatud. Biyaon tuan, sambil pagsalampi unsin tao. Ami magdihil kanya karaywan siya salam dumadlaw. Simbukon bihad tuwing pagsalam, di papi sin Nabi. Unoy na aki sinjunjungan tani walay salatu wassalam, absus salama bainakum. Pasaplakan yung pagsalam, antara singkam. Salim, ala man ta'rif wa man lam ta'rif.
Hingkari mo magpasaplag sin pagsalam, salamaing kaingatan mo. Bangman siya Muslim, ay nako magpisinggulalan niya. Mayta, pag-respect, pag-martabat, imbihado na po. Nabang wayro na inyad to, bukod na magmartabat, na diya na simbihaon, mataud na yung takabur, waliyadu billah. Sumalam, piyon niya dyan sa lamun niya. Sumalam, yaastulan. Sumalam, di misa naturun, ti matay kud. Turayan tuan. Sinin salam yaun. Hipag-ig, sinlagud-lagud, halawm sin janto. Nasa kalibiyahon, hipagpataud sinlagud-lagud, waliyadu billah. Na, unim beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung mga silayan naglasa kabayaan sin Tuhan, haway piyuhong ununo sa impiyuhong nila, magtag-ipon sila patuhan hapaglasa, wujuhuhum nur. Himpamayhuan nila rihadun nga, awla-awla hadlaw kana sahaya. Ala manabira min nur, nakataas pa rin uno. Nakapangasuw yung mga kaso. Hindi siyo yan. Hindi siyo yan nabihanin sahaya nila yan. Nakabidda na rin harwa tumpukan. Masahaya pa yung pamayhuan nila. La yakapu na ijakapan na. Hin sila, wala ho kabukaan nila tao. Hin kabukaan nila Tuhan. Naaturan yung mga anak kapuin hiwal si Mahadya na hamasan na ito ini. Bangin ummatin niri kumusog imingat haini sa ingat. Imingat sin kasabundalan. Bukun ingat, lubuhunin kasabundalan. La yakapuna ijakapan na. Di siya magpapuli. Habaan mansura, way kapusan niya do. Pagpukoy kapusan. Wala yahjanun, ijahadinan na. Di siya muka, simpamuka sintao. Di siya masusa, sinisiusyo magbakasusa. Ang panabiyas sa sinjunjungan alayhi salatu wassalamin ayat ini, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahjanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Taniyo mga anak po. Na. Uno pa yung sumunod para mansin Allah subhanahu wa ta'ala. La tabdila li kalimatillah. Di na pindahon sintuhan yung kaya janji niya. Di na pindahon sintuhan indum, tigidlum. Di na pindahon sintuhan in adlaw masyawa. Di na pindahon sintuhan in langit iwan sin lupa. Aula-aula na rin na pindahon sintuhan in kiyaway ta niya lasahon niya. Tausul ka, pasul ka, intaunal ka, panal ka. Intaw maginang pamarayaw, pamarayaw, intaw maginang pamangi, pamangi. Ay mangod. Dinadto ka pindahan. Zalika huwal fawzul azim.
Parman si mahatut si mahatinggi amuyad to. Immatan pardauan, immatan partabangan, immatan karayaw-rayaw, karayawan. Ang paindiha dun niya karayawan sintawiban taon nagmula na mga tuan. Dahil nga sa babiyad to mga umat Islam, mga anak ka po ng aum pabiyayta sin Allah Ta'ala. Yubashiruhum rabbuhum. Danundaran ng pagpakuyag kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magkakunahan kita niyo pakuyag di nga Tuhan, bukon pakuyag di nga tao. Napakay na tunay kuyag di nga tao, mga 2 taon na, nagdugal na, rin namin siya mag-asip. Tanyo mga tuwan. Sa ingkuyag din Allah Subhanahu wa Ta'ala rin ikaw magpitao. May ta. Diya akaw sintuhan, pasampayanin rahmat maun kaniya. Diya akaw sintuhan, hauna siya ring hamangi pamarayaw. Tani mga tuwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam piyabaitaan sintuhan, baitaan kanilang kakuyagan. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Rahmat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alta dakula. Alta dakula im pagkasila siya. Alta marayaw im pagtaat patuhan. Nah, biyaw mataw da alta. Hibutang tambok taw mataw da alta. Sa karugalan siya si Madjana. Turan niyo mga tuan. Sa dang siyang kialasahan, tiyatayak siya sintao, labing pagtayak kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tuan. Waridwanun. Ridwan min Allah. Way tuod kakuyagan niya riya tao. In kakuyagan din Allah Ta'ala. Wa jannatin lahum fiha na'im. Sulga. Magdapa-dapa kau sing karayawan halawum. Ang painsulga dunya marayaw biyaw pag-ulan makusog bihaan liatapan. Tulayan tuan. Miustak na yung gumi, miustak na yung buod. Na sibi-sibi pen nagkabustak yan pabuod, sibi-sibi da. Nabang ini mabustak ng kalaguan mga tuan. Na. Dahil nga sa babiyad to, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan niya kita niyo. Aun mahal ga hinanguntan niyo sindum, bang nato na agadim mahal ga hinangun nato sindum, nagpapanjari sindum Tuhan. Bang nato na agadin nadto. Kalasahan kita niyo sinagpapanjari sindum. Aun hinanguntan niyo sinadlaw. Bang natuyad tunagad. Kalasahan kita niyo sinagpapanjari sinadlaw. Turan niyo yung mga tuan.
Nasa kalisindum inla sa huntao, ang pasya kalasahan. Pag adlaw inla sa huntao, ang parisab siya karihilan. Mga tuan, temporary mga biyad tulagbos. Piulansangan sinallahu ta'ala in nabi niya. Magkagunahan kita niyo pamulansang. Mukun pamulansang lingkat sindunya bang mumahinang ini nilubuhon da sing kaiwanan. Sabab tabi at sintawriya dunya aun oposisyon. Laong niya sa lukay niyo yan, kaniyo, pagkaon na mo, lubuhon na mo yan. Dahil nga sabab yan, hinang sintawyaon, maglubusad niya. Hinda akan katutan yung sinallahu ta'ala sindum magdayaw. Hinda akan katutan yung sinadlaw magdayaw, maghatul sindum, maghatul sinadlaw. Dahil nga sabab yan, imbar iman hatul sila sindum. Imbar iman mahatul da sila sinadlaw. Taan yung mga tuwan. Nauno yan mga tuwan. Palman sinallahu ta'ala. Ma salakakum fi sakar. May tayad to nakakadto. Nakatuligi miyadto. Sinsangi ngi iyong paghulaan. Sinsangi ngi iyong kadtuon. May tayong nakatuligi miyadto. Banghadlaw susungon na. Singkya ingatan nila mangi paghulaan niyaon. Sa taud-taud na binamayta kanila, sa taud-taud rasul na mayta kanila, sa taud-taud makahati na mayta kanila, mayta nakatuligi pamadto. Taud-tuan. Naunin bayta nila, lam naku minal musallin. Way kami nagsabay. Way nagsambayan. Yan, mga tuan. Uuhon na tutuod. Natay na to. Sambahayangon na to in sambahayang sinadlaw. Sambahayangon na to in sambahayang sindum. Ampari makatuligi. Madto pabiyaytan. Masalakakum fi sakar. May tayan na pi niyo. Paghulaanin. Kabinsanaanin. Makabinsanain. Inagi nila. Way kami nakapag-ibadat sinadlaw. Way kami nag-ibadat sindum. Sababing sambahayang, aun sambahayang adlaw, aun sambahayang sindum. Naun, inagin. May takamoy nakasambahayang, naligap kami. Sambahayang magribin kay wanang masambahayang lisang putag duwa na. Magkita pa singgim na kamugim na sila. Turayan tuan. Sambahayang magduon. May tayad to. Sabab sambahayang intimbangan. Kaingatan mo, imbugat mo, kaingatan mo, in price mo. Kaya nga sabihan ni Umar ibnul Khattab, sa kahawa siya maghutba. Paglamod niya hutba niya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Magbista kita niyo, mag-audit kita niyo, simbaran na to, hari pa kita niyo makad to pa original mag-audit. Magtimbang kita niyo, sintitimbang na to ibadat na to bang aunda ka matimbang. Hari pa kita niyo makakadto pa original pagtimbang.
Faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Hisiu-siu imiu gatin timbangan niya pamarayaw. Siya na nintaw tumapasing karayawan dahil dia dunya sambil paadlaw akhirat. Di niya timbangon nimbukon suku niya. Nasa kalibiyaw nin timbang niya ruway ngin kaniya way timbang. Subhanallah. Yan mga tuwan. Way kami lang na nakapagsambahan. Piyay tasing junjungan taniwalay salatu wassalam. Indayaw sin sambayang. Biya kau sin namay ko, makalima ang karum ang kadlaw. Huwag saan makapinlum ni. Biya sinhantang namay ko, biya sinhantang naglano kau. Makalima ang karum ang kadlaw. Hal yabqa min daranihi shay? Uno palong na. Ang pamakapin lummi. In jawab, uway. Uway na makapin. Bihan mga anak kapu indayaw simpag sa bahayan. Daya sabihan to, pamulan siyang kato taniyo. Bang mayan na to, maagad to. Iban uuhon na timbaran na to paagaron. Sabab, bukun kita niyo malumi patuhan, suci kita niyo patuhan, sabab yawn halawm sambahayang, impanagnaan niya kasutsihan. Way lumi dakula, way lumi siwi-siwi, harum iwan sinadlaw. Namura-murahan mga anak kapo, sugpatan na to dakumbaan, miabot na inwakto na to, na salam kasila sa namo, ang mga kakasinamu, ini di paglaulon, di pagsumuhon, umalop, sumawd, singkalam sin Allah Ta'ala, iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na murah-murahan. Mag-umban-umban kita niyo, mag-unay-unay kita niyo, haran kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita niyo makalamod, dahil mga kakasisin Allah Ta'ala, dahil di dunya, iwan tantuhun taniyo, bang kita niyo nakalamod na, kakasisin Allah Ta'ala, kakausan sin Allah Ta'ala, palasahun ingkatan, piapanjarin niya, insyaallah subhanahu wa ta'ala, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana minal fa'idin, wa an yaj'alana minal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima 'allamtana, wajidna fahman wa ilma ya Allah, innaka anta allamul ghuyub. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم فإنهم مظلومين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتؤلف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا جنة مع الأبرار يا أجيد يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.